ngomongin tangga Susi tapi nyatane majikan kula beli suka do majikan Bapak Cahyono majikan Bapak Cahyono Bapak Cahyono Bapak Cahyono majikan majikan pengantin majikan nom majikan nom majikan nom majikan nom majikan nom Bapak Cahyono disaweri penyanyine calon pengantin calon pengantin calon pengantin calon pengantin calon pengantin Bapak Cahyono ngomong apa duh majikan paling sayang aduh majikan Bapak Cahyono tuan rumah muda Bapak Cahyono tuan rumah muda 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 Bapak Cahyono Bapak tuan rumah majikan tua 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 ake sing ngomong aduh wong rangdu sing paling emen calon pengantin lanang wong ganteng sing paling boran wong paling kaseh calon pengantin nyatane Bapak Cahyono Ibu Susi kula beli suka Ibu Susi lamun anak julukan kula kan tegirang Ibu Susi Ibu Susi sayang Ibu Susi duwe lenguan calon pengantin jare tua sandange majikan tua wong randu Bapak jare banget wong randu 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 orang ngurus Ibu Susi majikan lanang Rangli duwe rame apa jare banget calon pengantin Nokrea matur kesuwun Bapak majikan